malong EP. Menen ki pulut ki wan hi jopi tek ak por ki tang sum. Kong i bai se sai danu ni. Jung jang ate yang apa palak ken bakan ni film kan mina ban ina ko biju cinema hall ken kanamba mai ba ru nginyo ban penya ya ladi ken ko hall la ni long kumno ni biang ni em ko pam ak jungi ru ken te tang kata hi Kala kender katahi ba ino ba tang bang ati katahi ba tang ba kajing tiang em ngalos ngam tu ngasulong siam mo ngasulong komentar mo la dangi at ho exams tangi tiang am la dangi yo result ni pas em te kalong kumta ga jo kenya kani bentaro te tama kermen ba kani ka film ka ba penmi menta kanong ka ba best phamwa ama kat bala ngila ele diru bangin ai the best deh bangin perform ha ken ma kani ka film tengah kermen ba ki ba kin sukanat kani ka film tengah la ken dek kenya ba kwa na ni ino pas tang kat nusni kala kani film kit penino absen tarik nakaliang junga ban ma kajing kesan ka ba rat ba de jong pi ki ba lem dadan ki jong pi ngi nam na li ai te kata ka nakaliang junga da ka boboro mo ka parit kin sapriang lang ya kani ka khubor kani ka news jonge Syaki pahing basem porlok perjol kunta tetap pin pinya share di status mau WhatsApp Facebook kunta tetap kenang ba kane kan sapriang lut kumbong kan rong lut teh kan poilut hano noru ba ka film kadau kan pelaj po biju cinema wala ka Arpsantrik November araja arpar ngai scam ba kacing kersan jongpi kacing pen sapriang lem ka jongpi ya kane khubor bakinnya boy ki babon ki ba hang tai po bijus ni mahal da ke jingwan sakhilang ka jongpi dala ki jongki khman ba kumba phishai ak milen ti bro shikata ba film ka daw kan long kumno har ta por phin sa sakhi da ka jongki khman ba da ki itna ro hang ta phin sakhi comments kin long na phi ma te kat bangi dang tristam ka jongi long nge scam ba ki ai ki jing tristam jing kan long ga ba pen hun lang i phiru dala ki jongki khman ma la dang yak hakana ko bentaro te ngit scam ba kajing kapat jonga kalong ba da kabaret ba pinyawan pa lang po bijus ni mahal nakalian jongaru ya kata ka jo hi kumba I armani takren ko hi mo ba baro ki ba mo kinyawan man ajing kashan ningi kinya da ka bakiwan makin sakhi agni ka film ha ka absantarek u November mentau snami araja kwa tapi ni ada nengkat lembat ni harga tinggi.